I pozdrav svima, kao što vidite ovdje je, ovo je novi kanal, ili ovo vam je uvod kanal. Kanal se zove Nepoznata osoba. Dakle da idemo. Prva epizoda će biti Clash Royale. Dobro. Sad ću da ih uništim, dobro to znam jer ja sam inače na ovom drugom akauntu 7. arena, tako da ako hoćete vi slobodno recite pa da igramo, da uništavam. Nisu mi došli tako da wooden chest, jej. Bilo bi dobro kad bi dobili skeleton army, kad budemo, pa bi to bilo dobro. Ne, odigrat ćemo još dvije pa ćemo onda. Wow. Onako ćete pobijediti dok daje džabe. To ću pustiti onako. Onako nikad neće doći sve da. Kako bežamo malo, ne mogu mi doći do tavere. A ja njima se rušim u par poteza tavere, da to. Dobro. Idemo odigrati još jednu rundu. Pa ćemo otvoriti te čestove. Jej. Imam mečove. I sad ćemo otvoriti ove wooden chestove. Imamo prvi chest u igrici. Otvaramo 12 golda, 1 euro i 1 knight, jej. I sada, inače ja na svom drugom profilu imam ovu legendarnu bandita i princezu. Ali ako vi hoćete možemo, ja ću opet igrat. Imam bam, musketarka, bum bum. I ovdje ću dobiti jednu karticu. Kako dobro. Inače, dobit ću u 3. areni clan chest, tako da to je super. I sad ćemo otvoriti ovaj chest i 13 golda, alčerica i
Baby Dragon. Htjela sam bar da bude kartica koja bi mi ovdje najviše pomogla. Iskreno nema ih puno, tako da... Ali nema veze. I odigrat ću do prve arene, onda ćemo opet igrat. I onda ću... Ja ću pokušati da dođem do sljedeće. Boom! Yay! Ima još 2 runde ću odigrati i to će biti dobro za ovu epizodu. Loš mi je Wi-Fi. Što sam drugo mogla očekivati. Da, znam da dobro igram. I... Ajde, učitaj se. Onda ću povijediti još jednu, otvoriti sve često. Stop. Stavit ću nepoznata osoba. Nepoznata osoba. Evo ga. Ima ovdje igrati final test. Zadnji. I onda ulazim u arenu 1, inače ovo je kamp. Tako da... Tu bi bilo dobro da balkiraju. Ali baš i nisam sigurna. Evo ga. Jej. Evo.
Yes. Tako da. Idemo otvoriti free chest. Dobro sam dublje grce. I to level up. I to je to što se tiče ove epizode i mi se vidimo u sljedećoj,